Danas ćemo vas Obradov Slavko. Danas nećemo imati dva takmičara. Danas ćemo vam predstaviti izazivača kompjutera Puramocu. Molim vas. Skinite kapu, stavite kapu, uzbiljite se, ne možemo tako živjeti, morate se opustiti. Dakle, Puramoca izaziva danas naš kompjuter T3. Kako se osjećate Puramocu u našem studiju? Vrlo dobro. Gledajte u kameru i obraćite se sa jačim tonom. Kako se osjećate danas u našem studiju? Vrlo dobro. Služite narodu. Inače, šta ste vi po zanimanju, recite nam nešto iz civilstva? Čime se bavite? Ja sam Gledajte u kameru, nemojte na mene gledate. izazivač kompjutera. Ovo je Puramoca, danas je naš izazivač kompjutera, a ovo sa moje leve strane, a sa vaše desne, dragi gledalci, to je Vlažo Gologuza, čovjek koji je sastavio naša pitanja i koji je glavni član žirija. Molim vas svi da gledate prema kameri. Vlažo Gologuza. U našem kvizu Znanje Nemanje potrebno je osvojiti 3 poena kako bi čovjek osvojio veliki glineni kurac, nagradu našeg radio i TV programa Kulturno-umetničkog radio-amaterskog centra Kurca. Sve u svemu, Puramoco, danas osvojite 3 poena i dobijete kurac. Prvo pitanje u igri pitalica, pitanje za Puramocu, dakle 1 sekunda, odmah se odgovara, idemo brzo. Ko je ubio Murata na Kosovu polju 1389. godine? Po A. Toma Drapić, po B. Predrag Gojković Cune, po C. Vladimir Petrović Pižon. Predrag Gojković Cune. Nije. Drugo pitanje. Što utiče na stvaranje suviška smole drveta baobaba? Pod A. Mokresna kiselina, pod B. Pod C. Tetrabrom, monoheksa, dimetiloranž i pod D. Vladimir Petrović Pižon. Vladimir Petrović. Istokle vreme. Treće pitanje. Zašto smrdite na znoj? Pod A. Zato što mi znojne žlijezde luče znojnu kiselinu u vidu znojata, znojkera i znojkana. Pod B. I pod C. Crvena zvezda Partizan 1-1. Crvena zvezda Partizan 1-1. Šta kaže živi? Da li se može možiti od Nema se da složiti s njim. Odgovor je pod B. Četvrto pitanje je više fakultativno pitanje Puramoco. Ono ubraja se u vodeni saldo i mogu da vam čisto postavim rutinski, onako da zanimamo malo naše gledalce. Da li se to vaše gaće osjete Puramoco? Pod A da, pod B ne. Ne. Bogati, onda se to može. Odmah radi se sve je pripravljeno, radi se, kompjuter je tu, semafori na nuli, za sad nemate poena, ali glavu gore. Glavu gore. Peto pitanje, koliko je monokata na prstima crnca? Pod A, Predrag Gojković Cune, pod B, 76, pod C, zavisi koliko ima prstiju. Zavisi koliko ima prstiju. Jeste, ali nije. Zavisi koliko ima prstiju, ali niste rekli koliko ima monokata. Mislim, dakle, postoji, rekao je ko? A, Coca-Cola, B, Exotic, C, Schweppes, Tonic Water. Exotic. Nije. 7. pitanje. Marko Glinelinić je u svojoj knjizi Crvenoglavi žandar opisao smrt mlade Julijane kroz pesničku sliku koja se zove pod A. Sprdačina, pod B. Zajebancija, pod C. Ekvivalencija. Ekvivalencija. Moram pitati žiri, moram se konsultovati za žiri, jer nisam siguran. Da li se može možiti? Odgovor se ne može uvažiti na semaforu i dalje 0-0. I sada zadnje pitanje prve igre. To je pitanje broj 8, a glasi: da li ste pustili crevni gas Puramoco? Pod A. Jesam, priznajem. Pod B. De facto priznajem. Pod C. Životom mi pustio sam gas. Pod D. Predrag Gojković Cune ga je pustio. Predrag Gojković Cune je pustio. Što ste utjeto Cune? Što ste utjeto Cune? Samo Cune pa Cune. Samo Cune pa Cune. Samo Cune pa Cune. Ko ga je pustio?